Daearyddiaeth. Ffion Ryan dwi, arweinydd yr adran, a dwi'n gobeithio yn y fideo yma rhannu chydig o wybodaeth efo chi amdan y cwrs AS a Lefel A. Welcome to the Geography Department. I'm Ffion Ryan, the Department Leader, and in this short video I'm going to share a little bit of information about the AS and A-level courses. Mae'r themau yn rhai eang ac amrywiol dros ben, sydd bendant yn rhoi cyfle i'r disgyblion ddatblygu brwdfrydedd a cymhwysedd y maes daearyddiaeth drwy astudio cyd-destunau yn y byd go iawn ac sy'n gyfoes. So as you can see, there's a wide variety of themes which allow students to develop an enthusiasm for geography by using contemporary real-world contexts. Mae'r cwrs wedi ei rannu'n 5 uned, 2 o'r rheini yw cwblhau mlwyddyn 12 a'r 2 arall ym mlwyddyn 13. Mae uned 1 yn canolbwyntio ar daearyddiaeth ffisegol drwy astudio tirweddau rhelifedig a pherlyglon tectonic. Mae werth 24% o'r cymhwyster a bydd gofyn i chi gwblhau arholiad ysgrifenedig 2 awr o hyd, sy'n cynnwys amrywiaeth o gwestiynau byrion 3 i 6 o farciau, yn ogystal â chwestiynau ychydig yn fwy estynedig hyd at 10 o farciau. The course is divided into 5 units, 2 which will complete in Year 12 and the other 3 in Year 13. Unit 1 focuses on physical geography by studying glacial landscapes and tectonic hazards. The unit is worth 24% of the qualification and you'll be required to complete a 2-hour written examination consisting of a variety of short questions worth 3 to 6 marks, as well as slightly more extended questions worth up to 10 marks. Mae uned 2 yn canolbwyntio ar daearyddiaeth dynol ac yn gyfle i astudio lleoedd amrywiol sy'n ddynamig ac wedi ac yn parhau i brofi newid. Mae'r ffocws yn benodol ar leoedd yng Nghymru a'n hardal leol, a bydd hefyd cyfleoedd i astudio lleoedd ymhellach i ffwrdd. Yn ogystal â hynny, mae gwaith maes yn rhan o'r uned hon, lle mae cyfle i ddisgyblion gynllunio ymholiad cyn treulio amser yn yr awyr agored yn datblygu sgiliau casglu data. Bydd hyn i gyd yn cael ei asesu ar ffurf arholiad ysgrifenedig awr a hanner o hyd ac yn werth 16% o'r cymhwyster. Unit 2 focuses on human geography and provides the opportunity to study various places that are dynamic and have experienced change. The focus is specifically on places in Wales and our local area, and there's also opportunities to study places further afield. In addition, fieldwork is part of this unit, where pupils will have the opportunity to plan an inquiry before spending time outdoors developing their data collection skills. All of this will be assessed in a written examination and will be worth 16% of the qualification. Ym mlwyddyn 13 bydd y 2 uned sy'n weddill yn cael eu cwblhau. Mae uned 3 yn gyfle i astudio cylchredau dŵr a charbon yn ogystal â themau mwy dynol fel mudo global a llywodraethiant y cefnforoedd. Mae'r uned hon yn cael ei asesu drwy arholiad ysgrifenedig sydd werth 24% o'r cymhwyster ac mae cynnwys cymysgedd o gwestiynau byrion yn ogystal â 3 cwestiwn mwy estynedig. In Year 13, the remaining 3 units will be completed. Unit 3 incorporates physical and human geography through the study of the water and carbon cycles, as well as global migration and the governance of oceans. This unit is assessed through a written examination worth 24% of the qualification and consists of a mixture of short questions as well as 3 essay-style questions worth 18 and 26 marks. Mae uned 4 eto'n cael ei asesu drwy arholiad ysgrifenedig 2 awr o hyd, y tro hwn werth 16% o'r cymhwyster, ac yn cynnwys themau fel ecosystemau a thwf a sialensau economaidd yn China. Bydd gofyn i chi ateb 3 cwestiwn ar ffurf traethawd sydd werth o ddeutu 20 o farciau yr un. Unit 4 is again assessed through a 2-hour written examination, this time worth 16% of the qualification and includes themes such as ecosystems and China's economic growth and challenges. You'll be required to answer 3 essay-style questions worth approximately 20 marks each. Yr uned olaf yw uned 5, sef yr uned gwaith cwrs.
Dyma gyfle unigryw i chi ddefnyddio'r holl sgiliau daearyddol i gynnal ymchwil daearyddol annibynnol yn seiliedig ar waith maes. Mae'n gyfle i bob unigolyn ddewis ei thema a'i deitl ei hun a bydd rhyddid i chi gynllunio a chynnal eich ymholiad ym mha bynnag ffordd sy'n addas i chi. Mae'r cyfan werth 20% o'r cymhwyster ac wir yn un o agweddau mwyaf cyffrous y cwrs. The final unit is Unit 5, which is the coursework. This is a unique opportunity for you to use all of your geographical skills to conduct independent geographical research based on